Doktor Kapatisi TV. Ki Doktor Tbit jang ka Apollo Hospital, kinsa Sumar ki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center, kabadan Hajan Goralin, Lower Nongrim Hills, Shillong. Ka Doktor Pubali Deka, Pediatric Neurodevelopment, mat ka Miss Manisha Nayak, Pediatric Occupational Therapist, kinsa dan hakar pundrotrik unaitung arajar arpusan, naduk kapor, karu ibajemen step, hadu arbaji noasngi. Doktor Dipanjan Goswami, General Surgery, but Pediatric Surgery, na Apollo Guwahati, Usadan, hakar pundrotrik unaitung arajar arpusan, hakapor, karu ibajemen step, hadu kapor, arbaji noasngi. Doktor Goswami, unsa Sumar ki badan jing at hakakapor, ki badan jing pang ni jing thot, haka jinglong shinrang, haki khenlong badang syukha, ka jing te uthliet ka penjen jari khenlong bandi bun, ka jing mamesnop hau pai bam bat ka kapor, ki khenlong ki badan thliu ha ka doksa, bapin pia ya ka shadem bat ka kapor, ki jing pang biadai bat usopet khenlong, ki badan jing blok ni badan thliu ha ki snir, ki badan appendix, ki badan jing pang stem, bat ki badan tumor. Nagabentaban book yak appointment pila ban telefon lani shu WhatsApp ha unu number khandai saw prasan lai khandai nyo ar nyo lai but pila ro ban book online appointment ha website www.apollotrinityshalong.com.